XCO Samobor, prvi put na stazi. Idemo vidjeti kako izgleda taj strašni spust sa snimaka svi tuda. Šta imate reći u kameru? Biće vruće, biće teško. Inače mi je biti u fit zoni po prvi puta, dodat ću bidon ako ne budem pobjedio, to je zbog njega. No pressure. No pressure. Cut. Gdje sad oče? Malo sam stavila. Ajmo Denis! Bravo Ive, bravo, bravo! Ajmo Ive, daj go! Ajmo! Polise fajn. Ancora mami! Ajmo Demba! Velišće! Izgubio sam mjesto. Šta želite reći u kameru? Idemo na kavu. Može, i to dečki časte. Definitivno dečki časte. Ovdje neki koktel bolje. Definitivno dečki časte. Ajmo! Pula, pula, Primi vodu. može! Bravo, Pula, ajmo. Evo gdje drugi. Baci! Momes, baci! Nemoj da te opet ometem, da Baci izgubiš negdje. mjesto, ne daj Bože. Op, op! Op, op! Super, ja sam. Asistentice. Bravo. Nakon prve minute, krene staza, uski delo, vratimo uska staza Bravo! Dečki, vaš prvi komentar. Utrka malo konfiguracijski prejaka za moje, nemam riječi sad, ne mogu sjetiti, za moje sposobnosti. Idem na špinu. Evo ti ključ. Komentar. ili? Slušamo komentar. Komentar, jako dobro.
Sve brže smo išli, onda smo se izuli gumu prednju, pa smo vozili na jako mekoj gumi. I onda tamo kad me Alen obišao, tu mi je negdje guma otišla k vragu, rekao Alene vozi.